Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat ye ki kam ki jam bat ki jing pen kre pen krum ya ka lumpung ba jong ki samla Catholic na kaleng kiri ka perthai Catholic World Youth Day ka banlong nado ka shitarik hado nyau tarik unailar ula pentip show Reverend Father Michael Makri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikani kalat pathai khubor ban shim benta ha ka jing pen priang khubor ye ki jing le nyam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani ka lumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ka perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuk siar kan long kesin beningkong na kabenta ka lat pathai khubor DBMN TV na ka jela Meghalaya ban shim benta ha ka jingpen priang khubor na ka lumpung ba ka perthai. Lakmi linti bada ki million ki pat ba kin 1 poi shakani ka lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Makri ringkat bat ka kinhon kinong trekam jong ka DBMN TV kila shim ye kani ka jingple lat ha kani ka lumpung ba kum ka kabuksiar ka banja shisen ha karta briu ka bansa ken mau ha ki pateng bandangwan ka kinhon DBMN TV barok ka wei ka dap da ka jingsngongo ya umos Reverend Bishop Americo Aguiar bat ya ka kinhon jong u ki bala play ya kani ka lat na ka banta ka DBMN TV banyetre ba ki TV network ba paunam jong kiri ka perthai Pope Francis unpoi ha Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat unshim benta ha ki program babonjat hado kasngi ublay kan reuterik unailar unlit pai ha ka pormiet chanong ba rom ha kani ka juk kasngi Te kublai EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na ka nega jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwe ki media na keleng ka perthai ban broadcast ni ban yetrelang rangkat bat ki media ki ba pher kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka perthai sya phang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka perthai ka bangi khot ka World Youth Day ka ba shailong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kane ka World Youth Day hapo Portugal Lisbon but ulat tho ya kene kasiti wong kumne dear Father Makri Managing Director DBMN TV please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event there is a pool designated for journalists, photographers and camera operators and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases, the polls may be rotative. Therefore, to Bishop Aiknang Kenegalis Bangila Banbut Kamtam ya ka program jong u kpa bakhoy teki program jong kpa bakhoy ai teki sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje a poi hapo Lisbon ha Figo Maduro Air Base hapo Lisbon Dish po baje kandon ka official welcome apo airbase po Lisbon hi sipo sobosan par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy po ka Palacio Nacional de Belém karwe ka sanpat kandon ka jingle jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal nanta karar katsan unya kundu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain na Portugal bat kum ta tet te san steng jan mit bat aga artrigu agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik u pabukui un wana Lisbon mi na Lisbon un lake chakas kais hang te un ya kendu ki kena semla ha ka
we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unia kendu ikwe ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor San Sapusan kendon ka jimpidang sumbai pa bakoi kapo Colina do en Contro Sauterik ka singito ding Sauterik wa singito ding kapo Lisbon hi upa bakoi don lang bat penyai ya ke sakramen jing mapok ke sakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat lejungo ya ka to ke neki yeng beduk dan nang tu pat kendon ke jinya bamja ha por ndru beje kendon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan na keleng ke pete kene kan long ke basong tenat kan long ke ba internet ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei na po Lisbon shani sya po jelajungi te hakasan tadi kasi sa jain pat upa bukui undon ha Lisbon badru mlai sya po Fatima ha po prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai sya po Fatima ha ka po prasan po kan poi hapo Fatima kadon ka stadium hangto dia por kendai stang pade kan gajinya duai rosary rengkat bagi kena semla ki ba poi syak tu jaka badru rengkat bagi bapang ki bastong ki baladon lupa ha to ka ying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye gitu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima syapo Lisbon antah pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit nang tahap por France sapusan ka por Portugal ukpa bukui undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke petei kin ya duai kin ya pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tadi kasngu bleipat dep kemas bukui kan long hapor kendai bije upa bukui penmentai kemas bukui rengkat bat ki kena semla baro ki bawan na sodong pertei hapor kendai bije nang tu pade hapor sau stang ya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba trei na ka benta keneka World Youth Day nga scam bangi dengan yo ya kendu biang madu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang iki baterai hapo ka media hapo Philippines sangai scam bahakane ka singiru sai kendu yang baru ki baterai ka media ru bar klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai na benta kene jelajungi na ka benta ki kena semlajungi tidak bantu pade ha ka por san po wi chua bendap dan dru beje ukpa bukui lake no siya po kanang airbase po Lisbon but kandon ka farewell ceremony na tao pa bukoi nang tahap po Andrew siya po mi na po Lisbon lake pai biang siya po Rome kanang kaday ka shiti ka ba bishop ula pa syangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bajahak bertay kamtam na kamta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kublai pi baro ki nong page jong kane ka channel jungi badai lamba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kane ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi sha du neu mau mer uba ngim poi perkhat kadai jing ku jong blai lamba ka jing duai jong pi bat ni kwa tip sha pi ru ba dai tang ha ka YouTube ka ba phila ban page ya ka Don Bosco Media Network man nga mentang ai iba kibriu kila duna ba ban page ha YouTube lemar ba karit yo lese ha ki mobile tibun menta ki bala page lembar ki OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai data Don Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT ha po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ha ka Google Android Play Store jompi jong ka smart TV jompi kalong tik kum ki OTT
kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki ki apps pipet ki OTT pipet ya ki smart TV jong pila kunju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android Smart TV pila ban download ya ki kin install haga smart TV jong bat pimen kam le share ke YouTube ne pimen kam le ki website ni dot ke website itu nah bentar kan ke news jungi nam ta kan channel jungi dari tapi don ka ba OTT pi install ke OTT pila ban pe ya ka program jungi haga smart TV jong hawai ki be ya bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban karsya chu ini ban sam ban share si ki perlok jong ru ya akan ni ka khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai haka lokal cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo eka local cable bala penyat ka lelang ki cable di haka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspa nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa karku shu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim na delay kan dia ru na Portugal sene sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai klang ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ngi ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin ku blay sia jarmu ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ne ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya denti jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka ne ka channel jungi na ta daw ni o sim bentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de ku blay share jarmu blay sakar ku kedoi pi baro